Hello friends, welcome to my YouTube channel. Iten tuna kan setting hi WhatsApp min status a delete ho hu itin na vet dham na. You can say then. A delete sao ho ki vet hi ka asai no. Then status iti download dham no kan say then. Okay, kipa masam kamin su le bo nga hin ka kipa in ka video ho ngai lu na zala ni hin vet page an kipa thu kan say. Iten subscriber rong he kakial bang sang kakial sang ya hung tamin na kakipa in subscribe ho chung ka kipa in tela khat ka sei nom chu le ka video hi na vet na le adang hi like le comment hin in bol pe ti no ka ti mu ve okay iti bol du ham ti le ama sa pe na che du vmit kiti ai che du che du ten le cha WhatsApp ye ngai na WhatsApp ma he click du click chai ten la cha hi adang i ma cha lo na text ne ki text na ho chu i ma cha solo de hin a hi wangin video alo status na wang te de to example again video status ka koya ka delete a time hi 24 hours sunga hi achang changa ki chai hin 24 hours sunga ki chai lo wa man delete na le cha hi na mu le na chuga asei ma san chu cha status tam atam hi noilang ki tol thelo screenshot kala thoan cha itin bol ham tila lima hi na click chai ten le download symbol hum de na download na ding option hum de option a na download ding ai lo join na nu download no ma na vet tho no ma le ne cha status so se so hung do de ha ki delete ho ang hung do de na a time na la ya le hung do in tin a time be ya le hung do lo de a time na la le hung do in tin chu chu na ga ki check thei he de chu a bai lam ta ha na mi delete apps dang ga download sanga cha he apa in download no hi pai ten le delete hong ki ve the na chu ka asei no na phat chom pi diu min ka ta sanin nang ho dan kong ti a he status ho ka apps dang ho ka download ji lo he hi cha he thum le li bol the na i chun chi apps ka download na chi apps a he kaman ji he a phat ji a ka hin sei pe he ki pa